Ni na udho changi musiaisia twende yemwe na ndio tungia mubyano ndu wa kwikala na itu ndino wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthina ni na daktari osele balatu yetu nabika yulua kanza ilai kwata aume na indi tuendenda tupabukanisia awe ta kanza kwikanza kipabukanisia aume mabika myaka miongo na kanza ya siana nini maundu asio thenu kutueleza daktari. Asante muno kwa na tino na watane kana kanza ya prostate no ya affect ya aume ngi muno na kanza su ni yo kanza la yitawa kwa laisi muno nundu andu ingi makwara ni kanza ya prostate nata maita ni mamwapo na maibwapyo almost 90% ko yebo kwa wingi na no sio mundu akamanda lakini of course pe mwa zaidi na ino andu ingi ndio ange muthima kimwe na kanza ya prostate na ile na ithi na yinuka na iza kweto itinanda ataitika bano te na weta ejokutimi na mino kwena wena cancer prostate kana cancer donde nuzoke ukeza at least ni mweke apitika na weke apitiko kana waitwa na kuita cancer is not that very expensive not cheap they like lakini is not that very expensive na nuzoke at least andwe mate ya nundu pele ndukipina ta daktari kwa na mundu unaile kuitha una save that wake lakini aitutia that's not very good na andwe ngine mona kana cancer is a death sentence is not andwe ngine tita na mena stage 4 na maibwa na mena live normal life na maliza kututia nundu akenukengi because of that cancer ni nacha kana cancer chaume jambia from 50 years 40 years mno cancer prostate na cancer ile ngine cancer memeo yebo kwa wingi kwa ume la memeo na lebu na ya colon kana mwili mulane na pancreas ni tema isu yebo kwa wingi ndene wakamba kwito na pia mengi medho ana isu the yiteka cancer pancreas wana cancer na pancreas penoteka pia ndawa lakini wata unenga at least to live for 2 years is impossible almost impossible lakini of course in data na maibo lakini very rarely lakini prostate esophagus lebu na ilengi ya colon na ya liver ni kuita na mundu ibwapyo ko no pancreas inaweza na tena muno ko cancer ya affect ya sana muno na ino ya affect sana chonde both boys and girls nondo pe andu ngi mona kazi siana si wa cancer ona kasi ana andola mena dina muno na andola between miaka 20 na 40 mundu na miaka esu amwe awete cancer kitaole apyo na undetekela nundu pe na that notion kana pe na that andu me feel me kona kana cancer ya andola ko na ninonete muno ta na me na cancer of the breast ona is impossible lakini cancer it affect amundu at any age nitisi pe cancer suka nundu age na nitisi ando kila maote cancer na lamia about 50 60 or 70 years lakini anybody can get kuwa na cancer na ni daktari just kita kwatia daktari wako because tukita kima na wa makwatia it's not without no so na ni na kana cancer ambe yungama na yendete na tukutumi cancer yenda akusiaiwa kana tetelete nundu wetela na withwa yendele kuumisa mwe kusiana nini muno kuma miaka mwaka umwe kupika miaka 10 kana miaka 15 muno methwa na muno cancer ya thakame that's why leukemia cancer of the white blood cells makitha cancer la lymphoma kana ukazeda lymph nodes zambia kuza na cancer na sana nyingi zitwa cancer ya mabende osteosarcoma na muno sana nyingi zitwa simbita baadhi na asei mange mambe yakona kana atiniwe na cancer ya mabende muno osteosarcoma ila zitwa simbita baadhi muito wayo wila isi muno nundu asei mengi tumeani totila kwa kana nundu kaibita cancer ya osteosarcoma kana cancer ya bende deu muito no kutila ko na singi ni malea na ino tangi malea na maithi na mathi of course kana ku kaje kala more than 6 months kana even 1 year nundu cancer zu ya date na the kana ku kaje kala muno na karutia ku edwa kana wewa ni of course umundi achaisa mido pia ndo mesi mena kana kaimbeta mao kaimbeta ku na emwewe yo ndakata ni kutilwe nusio kutilitwe kaikala ketha kare na kukumwe kote katutie na kirutia pamwe na mao nundu that cancer is very common na of course pai musi weta kana katilo muno ya affect atu base na kabisa maka na miaka 10 na musi ukimwa netotila ko is very difficult muno decision ningi
sia cancer ithwa sinsio nundu nayo uwo utimu sio na to take a drastic action nundu nayo wa mo take that drastic action kana wa makwika kindu chuchu mundu ndende ya nesa muno na nicho kutumitamina wa mina kwiwa kana mundu wa kwena cancer na tenda kuito you better agree nundu the life is more important life ni important kote kukumwa ni kwa we life na wenda tuna kukumwa pia ando inge mwana maendete baina kukumwa lakini they live a normal life and they can do everything life is more important kote kukumwa na chokitu me even some parts of cancer ila tukumya tu macha imu da ile what the cancer donde na chokitu me is good somebody ailewe na imana the mana tayo mana kala eta tikazima wewe na kile muta donde ndino mwene kwako cancer lagi poko wengine cancer ya maso beta rhabdomyosarcoma ipo kuno kwa siana na cancer ya mbio cancer ya brain kana uongo ndio ipo also kwa siana na cancer ni kwa ni cancer of the liver i cancer siasi ni kwa siana kwa ila musei amina kwa kana cancer ti a easy decision ndio alipinda mnondo mnota cancer ila ipo kwa mwingi ya ndakame kana kewa kana cancer ndakame it takes a lot of courage for that patient na jokutimi mundula tukulite kana musekana musezero tukulite kana cancer ni kwata aume. It's a very good question nundu no lazima uze ni waele wa cancer kwata aume ni kwata kila mundu na muno ila ya kwata kamwana is niki of course it's true that some sort of people value boys very much yeah okay so there ikwata kamwana ka kuwa embwa wewa penzote kwa serious action asingi ni malea na that's not very good no zokati ya daktari wasa nundu cancer kwa nini mina kwa iyetela na la mina kukwata thisa mwezu wonde no kwithwa ikwate nondo kana kawata wongo woka kana kwata kukoka kana kwa itema lakini kila kitu kithuku kwa cancer nundu ilienda na thisa umwe wonde na njokutimi andwaingi ila mawete cancer na ni maselewa kinu chambe tuka okazande na ndakame nundu cancer ya nyenda kama donde na yu weza kwethia mundu na cancer na tutatambia kumuita ni tumwongala ndakame that is with the kana tio mundu ni musele nundu matuku maingi nenda ila tukwambia kuita mundu cancer tukambia kumuita tutumwongala ndakame mbe nuta mongala ndakame mbe pemine kana cancer nyendere muno na nindu ndakame kadala na inundu kitumira tutata kwangala ndakame nuta kwangala ndakame tukakila tuikira tukongelengi ini sikana ilata mina kuitambia kuita mundu na itambia kumuita cancer matuko maingi ni tumongala ndakame nundu indawa ya ekukuita cancer ni ndakame ku ila woka mbe na niwe kalile musimu no na be atona mbya kukuita ni tukana kwangala ndakame wiza kwithia tonya kana mundu usu ni musele na uiti wake wa cancer ketha una thina muno ni mobea waweta cancer lymph nodes yeah musaisa ndesi lymph nodes ni chao okay lymph node ni ngai nila ni sisi baba kana ke baba ngai ni ngai sita ngai kwa kikamba sita ngai kwa kikamba sita ngai there's na lymph nodes isu matuku maingi ila tela wati no cha wiza ithia mbengai zimba baba kanela wina zikwalia kana wina kitau cha kanywa wiza ithia pesi zimba baba isu nengai na ngai sitwa sikila bandu si twa mno baba mnonza kwanza kwalia pa ide wa maana sitwa sikila bandu na ila mundu wina lymph node kana wina duta lymphadenopathy kana kunenda ba kwa ngai ila cha nenda ba inenda ba kwesonde kazi ya wakwara bwa pezi bimbu ba ke ni papa bangingo ingini simba ipunde ni nuru si twasi kala pando ko ila mundu wina cancer ya lymph node kana lymphoma weza kwethia mkaizu simbete kala pando la lymphoma ni ikwata both siana na ndoima na lymphoma tipi na muno kuitwa muno kwa siana ona kwa ndoima ile simuno lakini matuko maingi weza ya mundu oka ngai sembie mwe wonda chane na pamuno okisa ndena ndakame na ndena bina na no wolete uito na nicho kitumi ya uito yes reduce the weight ko ila woka da weza ya no uito wake ni munini weza kwethia no lazima tumande endi unongala weight na unongala ndakame na bube ta bethina you kila kiutuma wala weight kibo
kila kiukituma ndakamera kuyoleka kevo kuze that ni tetwarita that confusion is almost at this time 90% la wola mena cancer moka at that stage na hicho kitu and more up to this time mona cancer is a death sentence niki nundu mundu ekala musi muno na yuka emusale na kusela watikwa mistake ya mundu nundu cancer zo dichaja ndio peko ndio vaokelia uchala na that's nijo is a mistake this nundu ila mundu wena cancer ndio ajira pando na ndurona ku hospitali utealwa naturally lakini matukwano tiyando ni mathi makathima wale meta medical check up then wathima cancers ila common apart from diabetes na hypertension then wathima cancer na to me it's good to go for check up muno kwa siana na kwa andoima na kwa andoima is ni device ya every 2 years kana every 1 year ukathika wathima cancer unazo withima cause withima inwingi au kaza at least after every 3 years ni wathima most of the cancers na that one we kaza ni atutetha muno nundu matukwano kanza sisipo kwa wingi na sketwa sipo kwa wingi still ikethwa nundu in Europe ni cancer ni other one wingi muno na in Africa tokita huyu kwese the cancer ni otuma anokimara manda kwa kurutia na no so that it ni concerned about our own health na pe ndwangi muno ndinwa kuthimwa na ndinwa kuitwa and makuruta NHF kana insurance ni take apart by insurance muno the vya muno kuthimwa utemwo kuno no so se muno ni wa take your own initiative inzikando ngi muno makuletia na hospitali mwa daktari ni na NHF and othimwa aye NHF the lambia wawa ku embwandu rona kukwata mpesa cia kuthimwa ya pesa cia kuthio thimwa utemwo we tell pakala we wa which is not very good yeah na Trevor uniendo kukulia lymph nodes ile twase ningai yeah niso si tonsils yes lymph node na tonsils are the same tonsils ni lymph node ila si twase ba ndene na hicho kitu ila kana kambia kwa thina muno wa tonsils tukita kumna lymph node la si nundu sinene bana chana ndipo kwa women la we were nundu lymph node ni nene na lymph node we wasio ni contain the infection kana kukwata germs ikaluma nela wa kuna germs nyingi ni wene ba nikana usida chato na react to that germs and that's during infection not cancer nienda tuisokethia nuniona masata mathela nienda tuisokethia utuelesie yulua cancer ile ngita breast cancer kana no wete yulua cancer ya nondo kwa ndatika mbuthu oimwe yes cancer is a long topic na nicho to me ila tuonena yulua cancer is a deep topic lakini kwa cancer ya nondo kwa wa weta is a major concern muno kwa akamba disinike akamba ingi na of course hospital ya of course not na akamba ingi lakini talilia in Kemri kunikili witu ndini wa cancer silia cancer ya nondo ndipo kwa wingi muno ndini wa akamba disinike na cancer ya nondo ni itawaneka poa nini sikana pyando ingi nitite kapoa lakini andwa ingi ala nitite na marutite kila kithwa kitai kikanesa nisindu ile chambe na kwa wina cancer nondo wila kwitikira na withi na kwa ndo dirunza kana cancer yetela wewa wina yo yetela waile kosa kwa nundu wacha ningwetela na mboti utangombe ndo swingi that's a normal story ngane te ngombe ndo swingi ningwenda manda ni dispose plot ya kwane kana kwa tabia kuita cancer ningwenda nenda tambo ngwana musi andu mambia tambo consort tambo consort na muno na manamu na cancer ndiko kwa umguda simu kudia mwapikie ba tukweta consort daktari ila tete nengwa tete manate katukoka na that consultation ije kala kulunkia samuno mundu zo akiza kuota ndaita na that's not very good na zukira katekete ko cancer no ndipo kwa wingi na nilita kwa laisi muno na muno zambe ya kuma miaka 20 kwambata tena zambe from 35 years lakini vitu onete tu mena miaka 22 23 25 mena cancer nondo na zambe yabu it goes very fast whether when miaka below 50 years no na cancer within 2 months 3 months
ithwa yandi na ithwa itangamika. Yes. Leo nundu masani mathi niona tukaende se unene ni kilunguni kila kingi ndeto ya mudia kwa musesia na tonyo kukwati hata kwa sesia maito ni kwa msila wa Dr. Geoffrey Mutuma na numete from Zambes Hospital ila in Nairobi in South Sea ithwa in Mayu Road na kwa ulono ndo kunia simu ya kwa ni 0722 801 299 noti Mwanza ile nana noti imwe ile kenda ila ya safari ya Airtel ni 0734 801 299 noti Mwanza itatu ina nana noti imwe ile kenda ni asante. Na indi ni mubea musesia nundu wa kwendania na ituthini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi tukakuma na ingi chuma ni chukite tuminukililie unenenia uitu yura Makulyo alawe musesia ubikiye na kututumia. Nini Faith Mackenzie wa Mutunga ni kuendea kiwio chelu Tiwanesa.